pozdrav ljudi, ovdje Inki i danas snimamo Minecraft Skywars Minigames, druga epizoda. I šta vam kažem, uživajte u videu. I evo nas u kit meniju, znači izabrat ćemo kit Archer, kao i uvek, pošto je on ipak najbolji po meni. Ok. A, znam ova ostrva, ona su ono kao sa farmom. Ok, valjda neće biti teško stići do glavnog ostrva. Valjda je to glavno ostrvo, ne znam. I krenuli smo. Ovdje je jedan chest. Tako. I drugi chest. Mada isti su stvari. Ok. What the fuck? Ok. Znači ovdje će stojati bow i ta sranja. Dobro. Ok. Ali nemam cobblestone-a. Shit. Ništa, idemo dole da majnamo. Ovdje ima irona. I kola. Koliko se sjećam na ovoj mapi nema baš puno ruda. Jer je onako malo više survival mapa. I mislim da ima više kola od irona. Trebalo bi da... Da, ovdje. Da, i ovdje ima malo kola. Irona ima baš onako malo. Da, kao što sam mislio. Ok, ima i ovdje malo kola. Ako se pitate zašto ja ovako kopam kol, samo zato što on daje XP, a na glavnom ostrvu uglavnom ima ovaj enchanting table, pa ja tako uzmem, napravim diamond sword i onda enchantam diamond sword. Što ću naravno pokušati i u ovoj epizodi, ali ko zna, možda i ne uspem. Ajde uzet ćemo ovaj cobblestone, da bismo... evo ga tamo neki lik. Da bismo mogli da pređemo na drugo ostrvo. Ali, let's kill him. Ode gore. Ne veze. Ajde da uzmemo još malo cobblestone-a. Tako. Idemo gore da uzmemo irona. Ok, sa 4 irona ništa specijalno ne mogu napraviti. Znači samo iron pickaxe i ništa više. Tako. Sada uzet ću da napravim cobblestone sword, pošto i onako nemam drugi sword. I idemo gore. Eno ga tamo onaj lik. Crkni. Yes, crko je. Sada imamo... Opa, to je neko već došao na ovo ostrvo. A ovdje ima golda. Ekstra, sad ću ja da dođem na to ostrvo. Nadam se da nema nikog na tom ostrvu. Mada opet goldi neće nešto služiti. Mislim da on pravi veći damage od stone sworda. Ali opet jako se brzo troši. Što je opet ono loše. Da li su kopali dole? Jesu. Sav iron naravno. Ajde da idemo na ovog lika. Mislim da sam ga video ovdje. Evo ga. Kill him! I crko si. I ja sam crkao. Ne, ja nisam crkao. Ja sam pobedio. Yeah! I to je bila jedna pobjeda. Ekstra. Zaradio sam 10 skora. Yeah! Kratko je trajala ova epizoda, tako da možemo još jednu. Tako je. Ovog puta ćemo uzeti kit miner i ono što nikad nismo uzeli, sada možete da vidite kako on izgleda. Ok, znači ništa nije specijalno, samo što imate iron helmet i iron boots, diamond
pickaxe je ekstra. I ono, zovem je vatrena mapa. Ona nije loša. Sad ću vam pokazati zašto. Mnogo je volim. Because it's fire. Fire. Dobro. Barem sam dobio često cobblestone i wood. Pošto neki put dobijem samo wood. A to je loše. Zašto je ovako mračno ovdje? Gdje ima glowstone? Wow. A da... dobro. Placeovao bih lavu da nije bilo slučajno. Znači, sada ćemo uzeti irona, ali nećemo praviti iron pickaxe. Biće glupo, pošto je sad onako imamo ovaj diamond pickaxe. Pravit ćemo armor. Znači, ako bude imalo ono 15 irona, pravit ćemo chestplate i legginses. Nadam se da će ih biti toliko. Možda neće. Okej. Znači, pokopali smo sve. Idemo sad lepo gore. Ajde, ovdje ću. Napravit ćemo prvo crafting table. Tako. A sada furnace. Je li to neko na glavnom ostrvu? Ah, shit, kad su pre došli? Ajde da ispečemo irona. Mislim da ćemo imati samo za ovaj chestplate i jedan sword. Čisto da se odbranimo. Onaj lik ima archera koliko ja vidim. Kit archer. Ajde da se popnemo gore barem da gledamo kako igraju. Pozdrav za Chris XPA. Koji očigledno ne zna da igra. Ajde, skini ga. Ah, shit. Ali je preživao onaj lik na glavnom ostrvu. Ne da ti Bog da uzmeš sve diamonde. I da vidimo, to je 4. Ajde odmah da pravimo sword. Ah, fuck. Ah, shit, ne mogu da verujem. Ah, brate. Nema veze. Ništa, nadam se da ste uživali u ovim epizodama. Uskoro će izaći druga ili treća epizoda ovog Skywarsa. I naravno Skyblock preživljavanje. Tako da, pratite moj kanal, šerujte svima da vidite i vidimo se u sljedećim epizodama.